Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. What's up everyone, this is Jonas Blue. I'm heading to India for the Cherry Blossom Festival in Shillong on the 19th of November 2023. And I can't wait to see you all there. Peace. Baby, we don't need no reason why. Let's go! Come on, come on, come over. Try to avoid some noise. Harian ke jingmi ke jing knyom na Nongwai Dukan hakata masa Cherry Blossom. Halor ke Jingduh Nong da ke jing bambiang kumbala kular halor ke Dukan niki stall. Menteri Sorkar bapet ya ketanat kam jungok kai perthai ba polling do. Ula Pyntikna baka Sorkar kan pet bakan omdon ke Jingduh Nong. Habe keren bat kilat pathai kubor ba polling do. Ula ong bakani ke Cherry Blossom kam de ke program jong ke Sorkar. Hendry ke debla pinya da ke rockski bat ke Sorkar kasyas nok tilang da ke babeitingka kumba ar kelur duna. Ngampat yo full report yang joki organisers but kawai nampak kemau yang ini bahkan ini kembali ke program jangka Sorkar dari ke program ke bah kolaborate but we ke event management group Rockski di buat ke contribution lalu yang state government kalau syukur tap duna ap kurur dapat kepesak nanti banyak kurur investment kalau ini lagi Rockski organisation di dan layo full report hangno ke bagadon kecing pembiang kecing na ingin Pyntikna apa senum dan kecing Nong ya ini stall kipaskan. The festival kan ya bet minta RC kebomot minta RC bala syai gini giban kiba bet bagin jamenin dan lagi giban kiuran san no minta RC dan giban kiuran san like syai kesini dan sulung ni layu aku buat pada kaba kam kelut ni la Pyntikna ba namar bagi la kambun di performance kemut di enta jong ka festival kan kam bun klang ba kanung dan ka jinya rush apa kan tak boleh ya kan rumrum je kepada sebuah festival. Tekmat kangkut bet las syai. Dia habis deh baktinya ki bela akhir tiket menendai. Memang kadai lai sini no thai ka. Berok hot kitu ki ba laknit benin tiket jogi kin long balik muda resmi itu ba tiket season tiket kin long balik berok asli itu pada kiba latih menin bagi orang bah kiwa tik dan tamnen kasih mentang kasih jam lacu itu pada dilapan claim ban refund ban siu no pentai no ada itu bagi lah